Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati na koji način da napravite produžni kabel. Zašto je to dobro znati? Na primjer, ja sam imao priliku da sam popravljao jedan kineski produžni kabel i prilikom otvaranja video sam da u stvari uopšte ne postoji žica uzemljenje, a i glavni provodnici faze i nula su bili jako tanki i ukoliko spojite jače potrošače može se desiti da se takav kabel zapali i da napravite požar u kući, što je inače jako opasno. A ja ću vam pokazati kako da sami napravite produžni kabel i šta vam je za to potrebno. Evo ovdje imamo 3 utičnice i ovdje prekidač, zatim imamo utikač i imamo trožilni kabel otprilike metar dužine gdje su licne lepo debele i ovako kabel je kvalitetan. Evo sada ćemo korak po korak da napravimo produžni kabel. Prvo što trebamo da uradimo jeste da rasklopimo ove utičnice. Uzmemo jedan šrafciger i sa njime odšrafljamo šrafove. Ovdje u ovom slučaju imamo 6 šrafova koji drže poklopac na mestu. Moramo sve redom da ih skinemo. Evo, kada smo to uradili, sada skinemo poklopac. Evo ovako. To je to. Sada, ovdje imamo 3 priključka. Imamo fazu i nulu. Obično je nula plave boje, a faza je crna ili siva žica. I ovdje imamo priključak za uzemljenje. Znači na to ćemo spojiti uzemljenje. Evo vidite, ima jedan šrafić, njega ćemo popustiti. Tako. Sad kada smo rasklopili utičnicu, trebamo da uzmemo kabel i ovdje ovako trebamo da izmerimo dužinu koja nam je potrebna da bismo mogli ispojiti u ovom slučaju ovdje uzemljenje i ovdje da spojimo nulu i fazu. Evo, znači ja ću sada da otprilike ovdje, ovako malo duže, ovdje ću da skinem izolaciju i zatim spojit ću žice gdje je potrebno. Da bismo skinuli izolaciju, za to će nam trebati jedan ovako nož i idemo samo plitko, napravimo krug. Ceo krug napravimo plitko. Moramo pazimo da ne posečemo ovdje žice, znači nikako ne smijemo da oštetimo unutrašnje žice, nego samo površinski odsečemo izolaciju, spoljnu. I sada možemo ovako u krug da okrenemo i da svučemo izolaciju sa žica. Ovdje imamo sada 3 žice. Ovo se obično koristi žica za nulu, faza i uzemljenje. Sada trebamo da skinemo odavde izolaciju kako bismo mogli žice da spojimo na njihovo mesto. Sada ću ja to da uradim pored kamere, pošto mi je teško ispred kamere to odraditi. Evo, jedna žica je skinuta izolacija. Preostale su još 2. Druga. I preostala još jedna. To je to. Skinuli smo izolaciju sa sve 3 žice. I sada njih
trebamo da spojimo na mjesto. Ovdje bi bilo dobro kad bi imao klemu, ovako jednu, onda bi samo mogao da je navučem na ovo. Međutim, ja trenutno nemam klemu, tako da ću ja ovdje da sa lemilicom zalemim žice, a zatim ću vam pokazati i kako to izgleda. Evo, sada sam spojio žice, nulu fazu i uzemljenje i sada možemo da ovaj utikač sastavimo. To je to, lepo smo ga sklopili i sada vratimo šrafove i stegnemo ih. Ovaj model ima 6 šrafova, inače jednostavni modeli utičnica ovih imaju po 2 šrafa otprilike. Ovdje imamo malo više posla oko rastavljanja i sastavljanja, međutim to je dobro zato što bolje lepo se drži ova maska stegnuta i ne može da mrdne nikuda. Tako, stežemo sve šrafove. Stegnemo još ova dva ovdje. To. I još jedan je ostao. I ovaj deo smo oko povezivanja utičnice završili i sada je potrebno da spojimo na drugi kraj kabla, da spojimo utikač. Njega ćemo prvo morati da rastavimo. Ovaj šraf neće napolje. I sada izvučemo ovako napolje. Prvo što trebate da uradite da ne biste zaboravili slučajno, da ovaj deo nabijete preko kabla, zato što ćemo poslije morati da ga vratimo. Obično ljudi to kad rade zaborave da vrate, onda moraju da ponovo sve skidaju. I sada je potrebno da prvo odmerimo koje su nam dužine žica potrebne i zatim da ponovo skinemo izolaciju sa kabla. Znači uzmemo ovako, stavimo nož i vrtimo krug, ali veoma plitko. Znači nož samo plitko mora da seče spoljni omotač. Ovako, malo ga zalomimo, sa druge strane isto. Ovdje uvijek pogledate slučajno da niste zasekli kabel, zato što ako zasečete ove žice to može doći do kratkog spoja i može biti jako opasno. Ukoliko je sve u redu, možete da nastavite dalje. I svučemo. I sada ponovo imamo 3 žice koje trebamo da na krajevima skinemo izolaciju sa njih. Evo, idemo ovako, jedna. Druga. Ukoliko nemate ovako nešto za skidanje izolacije, možete to uraditi sa nožem. Međutim, s ovim je mnogo lakše. Evo, sada smo skinuli izolaciju sa provodnika i potrebno je da ove šrafove popustimo. Ovi su malo jače stegnuti. Ovaj malo šarceg je manji, zato što sa njim je teže da probamo da uzmemo ovaj drugi krstasti.
Evo, sa njim ide malo bolje. To je to. Provučemo preko žica, ovako unutra. I naguramo, znači još ćemo malo morati popustiti. Kako bismo mogli da naguramo ovdje, na ovom delu da stisnemo. Izolaciju na provodniku. To je to. Međutim, ovo je malo deblji provodnik i sada trebamo da spojimo ovdje. Imamo jedan šaf, njega popustimo. Evo, ovako. Trebamo da spojimo te tri žice. Imamo fazu 0 i uzemljenje. Fazu 0 nije bitno gdje da stavimo, znači ili ovdje fazu, ovdje 0 ili obrnuto, a u sredinu mora da ide uzemljenje. Znači uzemljenje nam je ova žica zelena sa ovim žutim, a faza i 0 su ove dve žice. Znači ovaj većinom bude 0, a ova bude faza. Evo sada smo izvršili povezivanje žica na utikač i evo vidite, sve tri žice su povezane gdje bi trebalo, znači 0 i faza i u sredini se nalazi žica za uzemljenje. Kada povežete, proverite rukom ovako da slučajno ne bi neka žica mrdnula ili ispala. One moraju biti dobro stegnute s ovim šafovima ovdje ovako. I kada su one na mjestu, još trebamo da vratimo ovu masku. Evo ovako, sa jedne strane, sa druge strane. Uguramo unutra i imamo još, kada smo to uradili, jedan šafić, njega vratimo ovdje u utikač i stežemo ga. Evo ga. I to je to. Sada smo sklopili ceo produžni kabel. Evo sa jedne strane utikač, kabel i sa druge strane imamo tri utičnice sa prekidačem. Evo ovako možemo da uključimo i sada kada smo to povezali, sada ćemo pokazati i da li smo sve uradili kako treba. Evo sada kada smo spojili i napravili ceo produžni kabel, sada ćemo prvo isprobati da li on funkcioniše. Uključio sam ga u struju i sada ćemo, kada ovdje pritisnemo na jedinicu, trebalo bi lampica da svetli. Lampica svetli. I sada ćemo sa ispitivačem da proverimo da li svetli kako treba. Evo, ovdje kad ubodemo imamo fazu. Ovdje kad ubodemo ništa ne svetli, to je dobro, tako i treba. Znači ništa. Ovdje nam svetli lampica na glinerici. Tako da je ovo sve ok. I sada ćemo spojiti jedan potrošač, mali potrošač, samo da bi vam pokazao da funkcioniše sve kako treba. Sada kada uključim utikač u ovu produžnu utičnicu koju smo malo presklopili, ovdje će da svetli crveno. Evo vidite. Svetli crveno. Svetli crveno. Znači imamo kako treba, smo povezali sve unutra, imamo struju na ovom produžnom kablu i sada kada ovdje stisnemo 0, ovdje će se promijeniti lampica. Evo vidite. I sada ste vidjeli na koji način lako možete da sami napravite produžni kabel. I ovaj produžni kabel je siguran, pošto smo na njega spojili i žicu za uzemljenje, što je inače normalno i treba da bude uvijek spojena. I ukoliko se desi se znači neki kvar ili preopterećenje ili kratak spoj, neće ništa da se desi,
a ukoliko ne bi bilo spojeno uzemljenje, to može biti jako opasno. Evo sada ste vidjeli kako sami možete da povežete ovako jedan produžni kabel i šta vam je potrebno da biste ga sami sklopili. Pozdrav svima!